Šitski specijalistični prepatrunki, laboratorijni analizi i ultrazvučni i rentgen znimanja u ostatnjih 2 mešacoh hraždanje opštini Kula okončuju na 1 mesece. U novim tropoverhovim objektu specijalističnih služboh Doma zdravja u Kuli pacijenti možu jednostavnejše i šviče ukončiti šitski prepatrunki, a zanjati konječno maju adekvatni uslovije za robotu. Mi šitski tu zadovoljni, že sme dobili to ti novi prostoriji, dakle znam komfornjejše, evo pacijenti maju i za prijem WC mjesta, dobili sme to ti 2, jak bym povedala, karceli, na ktorých pacijenti môžu opuštiť, keď im je dobre. Keď by še slučajno deselo, že da komu nam pozli, ljebo co, tu našo kolegove z internih službi priskoča nam do pomoci, takže našo pacijenti stvarno možu u tim objektu pokončiti zveljo stvari. Na odzeljenja perši pomoci do rengen službi stihla i nova medicinska oprema, a u najhodzacim periodze planovani novi ukladanja. Rukovodzaci u Dome zdravja hvarja, že teraz najvecej počeškosci vyvoluje nedostatok kadru, a toto njehodni ljehko i švitko rišic. Zažljem s posilanjem 600 ljikaroh na specializaciju nazdavajuše, že častočno rišat od problem i dakuz zmenšaju ljestini čekanja za specijalistični prepatrunki.